আন্দোলন মচিনি সংবিধাননি অধিकारनि बागै आन्दोलन এবং স্ট্রাইক খাইনানি হরতাল খালাইনানি বন্ধ খালাইনানি মচিনি সংবিধানनि अधिकार টিএসএফ কাছে রেজিস্টার অর্গানাইজেশন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এবং নর্থ ইস্টনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নেসুনিব মেম্বার টিএসএফ প্রেস মিট খাইসাকা তিনি 28 তারিখ রোমান স্ক্রিপ্ট ন কক বরক বাই সৈনানি বাগে দাবি তিসাওই হরতাল খালাইনাই হनै তিনি পুলিশ যেভাবে ব্যবহার খালাইকা আগরতলাব ওয়াক টক আইকে যেভাবে সপরেতলাংকা মন আং সেলেঙ্গ এবং প্রটেস্ট খাইও আবনি বাগৈন তঙ্গই মাইয়া আংবো তিপ্রা টিএসএফ नो सपोर्ट खाइनान बागे आंबो एक जरा खाइसा टीएसएफ खाइफाइका टीएसएफ खालाइमां नो नेता सोरंगैनो जों तिनि एमएलए गइमांखा ननितारियां तिनि एमएलए गइमांखा जों टीएसएफ नो पगैमाया टीएसएफ काइसा कोसाम अर्गानाइजेशन नर्थ इस्ट बिरल मति हाइकासा कोसाम अर्गानाइजेशन तिनि बरगर सातुं मानजागै आकoi तामनि बागै तिफ्रासानि मानि कक न kaham kai seinani bagai जों मोबाइल टाइप खाइका अंगाkai चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट खाइका जों कामका कम्पोज खाइमानो कम्पिउटार कामका कम्पोज खाइमानो किन्तु जों देवनागरी अक्षर बाय बांला अक्षर बाय जों खालाइमैया आबुनि बागै न मानथाय किन्तु तिनि अशोक बरक छात्र रंग तामनि बागै लामा नखरिका म गभर्नमेन्टनि काइसा बोल सिद्धान्तनि बागैसे बसिना हारकाकाय तिनी मुसुक बरक लामा नखना नांगा जों विधानसभा बा कक्तिसाका विधानसभा बा जों सभा खालाइसा अरु मानि स्क्रिप्टनि बागै नांकाय थैरिनाय Mas,